chibai ule chanpui tu channel lo hlut sak tu te zong zong hne na lom thu ka soya he channel hi in lo tangkai pui zel theina turin du sakna ka hlana chu Oriens Asparose chanchin te kan ngai thla in kan zir chiang to a tun chuma hian Asparose ei tu ten an that puina testimony an soite kan ngai thladon ani heng testimony te hi phwa chop mai ni lovin atak nge ya an ton ani a heng testimony soitu te hian an address kim changle an phone number te po an ron da a mai ro chu kan ron ta lang vek kher don lawani heng testimony kan ngai thla ka chang te hian kan ei ve chi ani MT te kan in she theyanga Oriens product te in lo that pui zel theina turin du sakna ka hlan ma sa chewani Asparose testimony sang ni som pali atang khan ka chula hian bok pani a oma doctor mingan New Life Hospital chan mari alani lai kha ania I chula bok om hi cancer tur chi hlau thon omani lova katuar pe to lawi ti hun huna kan pai dai don nia atia na dang wanga ultrasound ka ti chang te hian I chula bok om hi isha em anti china o sha e ka ti mai chin sang ni som paria jun borvel khan arini hian thil dang wangin Asparose e vero mintia course khat lo ti in bur thum chu ka e ve ta a Asparose e wangin chula bok om andam ti te WhatsApp group an ron post china khonge bur thum lai ka e ve sia ka va in check up ti ang bok alo la om chuan in zai mai turani alo om to lawani chuan Asparose hi alo thatak tak anyang tiril ru chungin ultrasound ka ti le a bok chu alo om tareng reng lo mak ka ti hle mai Oriens si alo thatak zetani hi ma thani ramhlun south Asparose taina kong na vak chin tan period laya na vak chin ka ni a Oriens product Asparose hi bur ni ka e khan ka period kha chutilu tukin ana azia om lova ma se hei bur thum na ka e chu ka period na le taina kong na vel kha ama angani to mi alo baka ka gastritis ana savak zela ka period don hian damdo ina kan tlan nge chin ka puma puar fak china a she om thei lut tuk tun tum chu chutiang engma om lovin hei ka paltlang ve don ta anyang ka lom hle mai period tur na lutuk tuiluma tai le kong vel de ngai zia kha ka zia ve don ta ani hi kalom tak takani damdo in na thok ve tak tak ta lom thumin lo soi pui don ya o ruat pui tripura Asparose tlaidar lidar nga vela ka office bang ina ka thleng hi ka chaw thei lutuka chuna ka lo ha ve chin bok nen engma ti pe lo hian ka mu phota cho ei turindar kwa vela te ka thole pe chok chin ani Oriens sami Asparose hi ka ei ve ta a amak ngei mai mei chelam konga a that chu thushan ni se ka taksa chawa ti re vek mai tuna chuan tlai office bana mut pu angai to lo fit takin na tul ang ka thok zel thei to a course kim thlapin bur thum chu ei ngei ka tum member po ka ni chuang lova ka thian te min shilwanga she ve ka ni ma kimi Asparose chula bok om ka nia bok hi achang tlat anti boka doctor ten zai ngei tur min ti ani ma se Asparose hi ei ve turin thuron ka hmunwala bur khat chu ka lei ve ta a ka ei zo ma devin doctor hne na check up turin ka kala ultrasound kan han ti le a abo kan hu zo ta lo doctor ma filan ka result han en chu maka tilu tuka lom thu kan in shil dun hi ani ringwat khati khachuan naw pai theilo na chan som to lo min tia Asparose hi ka that chwa pui hle ani a course kim nge ei ka tum kalome Oriens ka tan damna Heleni Asparose testimony hunrei taka changkhan zun inwangin ka buai china doctor po karon na sa hle damdoi min cho te ka ei po in kadam tak tak thei chuang lo ka chian nu in mei chilam damdoi hi ei vero min tia mei chedamdoi ei don chuan Asparose hi ei la acha ang ti in ka ei ve ta a bur khat ka ei zo ma in zun in ka shetalo ka mai po aeng sot le ani bur thum chu ei chun zom ngei ka tum ka lom hle mai rodingi ramhlun south mei chelam fello chul thalo bolhlo chuak na satan Asparose hi alo thakhop mai mei chelam har sat na hi ka nei na salutuka bolhlo chuak te taina kongna period dona chuak tha thei si lo te hian ko omna sa theilut tuka GP hian Asparose hi lo ei ve chin te min ron ti a hei alo thakhop mai bur chan ve ka e changin alang ngala amak ka tilutuk ana satlai phei chuan bolhlo chuak nen athak na sa boxi a
mizi nga ompo shi om khopin ka om thina ni underwear te hi ni khata voi thum te ka thlak man thina tuna chuan ni leng po in thla ngai lovin ka om ve ta kalom khop mai Oriens nge alo tha ani hi keima ton nge ani lal eni Asparose le wheatgrass kan fanu vandal ruati kumsom pasari mi hi pangking zeng ading lam zong hi chet pa ngai che theilo ani a thyroid hi achangin a sanga achangin a hniam thina hian a period a khoi buai thina ni sang ni som pakwa kumtir lam khan me che doctor kan rona a hnu loka a period a toble in entir tura aizol ron kal hi a har sa si rei tak period lawa aum nuwa piming pui ka rona Asparose le wheatgrass eitir turin minti bur ni aizo po khan ala period thei chuang lawa ka beidong man khop mai eitir to lo mai ka du'a mi testimony ka chhiar hian an eitam ma po in an that pui zia an soi fo sia ma se bur khat dang a course kim lo in eile phut se ti in beidong ril ro deuh to si in ka ei chun zom tir le bur thumna aizo nu tuk ni na aron period ta ani chu miming pui ka shilwata testimony ron ziak ro ati ma se en thak le phut ka du wangin ka ziak du lok lova tuna hian thathum chung chu mumal takin a period chhota kan lom hle adam pui nge ni in kan she to ani marami darlon Asparose testimony Asparose hi avahan thate lul em thine imale thine nu luna vak thin le boruak in thak thleng do na luna vak thin kani Asparose bur chan ve ka tangin luna ka nei ngai tami alawani chu chuan ka thine lo lai po bol hlorim chedeu chuak reng thin pentiliner tel lova khosa thei ngai lo kha ka mang ngai to mi alo keima anga har sat na nei nom chuan lo ei ve nge turin ka cha du cheuani Asparose testimony hai mualami pensun thangi ania kumthum zet anin nei to doctor po in ichikong aping vek naw pai theina chan si nei lo alo ti top to ani Asparose born hi ai to minron bia naw alo pai ve ta ani chu Oriens kal tlangin pathian mal som na kandong zele avaro pui em Asparose testimony Asparose wangin ka period mumal theilo amumal ta ka chul long na salutuk cryotherapy lak po omzia to lo kha adam vek bok pathian in katan Asparose hi mala somani oi lovimo shichiang du chuan min lokol mai don nia ka doctor pon Oriens chu avacha om ve midang pon ei vero se min ti hialani ruat te I mamit veng hlun Oriens company hi pathian in mal som zel ro se he testimony nei tu ruat te hi kanawani chul kan surgeon sang lutuk akhat to ka bai opsi lak reng kha ania bur thuma ei to a in check le chuan alo hilin alo dam taduak sia doctor ama hri chiang tu pon makati khop mai in Asparose chu zirchan ve angai ni hi alo tiringot nia chuan te I sailo Asparose tontum ka hanjin na chu lom na de umai ka neya picture lam chu postur ka nei te chiam lo khalam kha chu kan man vak lo bok nen Asparose an that pui zia atakin ka mulama an testimony po hanziak vak chian ni lo tong ka man thiam lo hlom ve bok sia nu panun man hlaw ngoi Asparose ewang hlaw talo nu patuak nga velan lo oma nu pakhat phei chuan hur ni chi asi lo hian ka in pe ringati nu pa in nge na thatta ka lo ni Jai Oriens thante I